tubifurije kugubwa neza abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Uyu ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 2024. Amakuru yacu tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongeye kuri imirwano uyu munsi. Imirwano idasanzwe yibasiye cyangwa se yabereye mu gace ka Rusayo ho muri Masisi, ariko akaba ari muri Sake. Saho gusa kandi kuko mu bice bya Rucuru na Warikare naho mu nkengero aho bihurira cyangwa bihana imbibi naho habaye imirwano, ndetse kandi no muri Nyiragongo naho habereye indi mirwano. Andi makuru nanone by'umwihariko yibanda ku byavuzwe na ambasaderi w'Ubusuwisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateje ururondogoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida usanga hari umudepite wo muri Kivu y'Amajyaruguru nawe watangaje ko umutekano wo muri Kongo bigoye ko ushobora by'umwihariko muri Goma ko ushobora kuba wakemuka, ko icyo kibazo gishobora cyangwa kitabonerwa umuti. Impamvu turi buze kuzireba tuzigarukaho. Hagati aho hari umuturage nanone wo mu mujyi wa Goma nawe wagize icyo abivugaho. Musenyeri rero wo mu Nyamurenge nawe hari ibyo yatangaje by'umwihariko abwira Perezida Tshisekedi. Sentama umeze ute? Turaho Mushakamba. Ngira ngo tumaze kubwira abadukurikiye ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho, ariko asomisiyo cyangwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ntitwakwirengagiza ko hari abari mu byishimo cyangwa mu munezero uyu munsi. Nibyo koko, kandi bisanzwe bivugwa ko haboneka imvura kuri uwo munsi. Akavura kabonetse. Cyane ko n'abakozi ba leta, cyane by'umwihariko abakozi ba leta bari mu biruhuko uyu munsi baruhutse. Yego, baruhutse. Reka noneho tujye mu makuru mu buryo burambuye tudatindiye abadukurikiye. Iyi mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imeze ite? Wayikurikiye ndakeka. Iyi mirwano nayikurikiye, ni imirwano ahangaha ahitwa Rusayo, ni ku mwegege w'ishyamba ry'ibirunga, ariko nko hagati ya Sake na Goma. Imirwano rero yazindutse iba ahangaha. Krapu ni ishami ry'abakomando ba FDLR, bari barahashinze ibirindiro bikomeye cyane bigamije gutera M23 haba mu bice bya Sake ndetse no muri biriya bice bya Kibumba banyuze hejuru mu ishyamba ry'ibirunga. Hazindutse rero haba imirwano muri iki gitondo cy'uyu munsi. M23 yahashenye, yabasenyeye ibirindiro, irabamenesha. Ibi ngira ngo bimeze nka rya jambo ryo muri Bibiliya ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutse. Umwenda rero wari ukingirije Goma wari uyu nguyu wa Krapu watabutse. Kuva watabutse rero buriya na M23 ishobora kwigerera igoma mu buryo bworoheje. Vuba dushobora no kujya twumva dutera ushuma mu twagerera mu mujyi wa Goma, gusa ntabwo twabishyiraho twabihamya cyane bitewe n'akavuyo n'akajagari kari mu mujyi wa Goma. Yego, Goma iracyarimo akajagari, turaza kubibona ni kenshi. Imirwano rero saha yabaye gusa ahangaha ibi birindiro byashengwe bya Krapu, ariko nanone imirwano yumvikanye ahantu muri Warikare, aho Warikare igabanira na Rucuru, ahantu hitwa Ihura. Abantu babaye Ihura mpabakumbuze. Igihura ushobora kumanuka mu Isake, ukamanuka mu Kimoka, ugafata Ikirorerwa, Burungu, Gicanga, Mweso, Gashuga, Imisinga, Karembe, noneho ukazamuka Igihura. Ariko iyo uri Gashuga hari indi nzira ihari y'abanyamaguru, aho ushobora kwambuka ikiraro cy'umugezi wa Mweso, uruzi rwa Mweso,
ugakomeza ugana hirya ahantu hitwa Ikinyabwitsi, wagera Ikinyabwitsi ukambukira ahitwa Ikariba, Ikariba rero ukomeza wambuka ujya Ihura. Ihura rero ni muri Warikare ariko hegereye neza 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 cyane umupaka, urubibi rwa teritwari ya Rucuru. Aha rero M23 yazindukiye mu mirwano irwana na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, barwanye rero M23 iza kubamenesha, bahunze bamanuka epfo bagana mu bice bireba Ipinga. Ahandi rero ariko Mushakamba hari abasore bajya bita Abanyadushoka, sinzi niba ubazi, iryo zina urizi? Iri zina rirazwi cyane, bamaze kwamamara. Abanyadushoka rero bubatse izina, ni abasore b'indwanyi cyane cyane, ariko ubwo bakubise FARDC mu bice bya hariya muri Nyiragongo, usohotse ishyamba ry'ibirunga, barabakubita barabababaza cyane, haguye benshi. Ngibyo ibijyanye n'imirwano. Ngira ngo utaravuga kuri iyi mirwano, biragaragara ko iyi mirwano ya Rucuru Warikare ni umunsi wa kabiri tuyivuga. Birashoboka ko Warikare itari kubera neza cyangwa se itari kunyura aba FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Muri Warikare aba FARDC bamerewe nabi cyane kuko barimo barakubitwa, bagahunga bakagaruka bakongera bagakubitwa, ni uko nguko bimeze. Cyo kimwe muri Warikare ni ubuzima bubi buhari, ntihera, byaba byifashe bite? Ntabwo ari ubuzima bubi buhari, ahubwo nuko niho bahungiye, baragenda birunda aho ngaho, haza n'izindi ngabo ziturutse hirya no hino muri Kongo kubatera ingabo mu bitugu. Ubwo rero iyo babonye hari abaje kubafasha, baravuga bati reka twongere tugerageze. Mirwano yawe igamije ko wabatsinze ntawe yagiye? Iriya mirwano ikigamije, bikanze umurindi w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, aho bemeje ko bazabatera inkunga, ngira ngo n'ibikoresho bimwe batangiye kujya babibona. Rero bashingiye kuri ibyo bikoresho baravuga bati noneho twabonye imbaraga nshya, reka twongere tugerageze turwane nabo. Reka tujye mu yandi makuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Kongo muri rusange. Ambasaderi w'Ubusuwisi muri Kongo, reka tuvuge ngo yakojeje agati mu ntozi. Ambasaderi w'Ubusuwisi muri Kongo rero yabajijwe n'umunyamakuru witwa Kamanda Kera, amubaza ku kibazo kijyanye n'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, atese kutajya wiya mu Rwanda. Undi arasubiza ati uko niya mu Rwanda niko niyama Kongo, ngo Kongo baba abayobozi ba gisivile n'aba gisirikare ngo bareke gufatanya na FDLR. Ngira ngo ni ibintu bitari bwakirwe mu matwi y'abanyekongo, bitari bwakirwe neza. Birumvikana ni ikintu kiryana mu matwi yabo, birabarya, sinzi biza gukurikiraho, sinzi imibanire yabo n'uriya ambasaderi, sinzi uko biza kugenda, cyane ko ngira ngo Ubusuwisi ni igihugu gikomeye, bashobora kuba batakangisha kwirukana ambasaderi cyangwa ambasaderi cyangwa gufunga ambasade. Kongo nabonye batajya babara ibyo ngibyo, bashobora kumwirukana cyangwa bakamumerera nabi, bakamugirira nabi, cyangwa bakaba basaba agahindurwa, nabyo birashoboka. Ariko nabonye abakongomani batajya bagira uwo muco wo kuri njye nkurikije uko mbibona uburemere bw'icyo kibazo nk'icyo ngicyo. Nari ngeze ni kuri njye nkurikije uko mbibona, bitewe n'imbaraga igihugu cyose gifite, hashobora kubaho urusaku ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se bakamutumizaho ngo atange ibisobanuro gusa, ariko n'ubundi yavuga nk'ibyo yavuze bikarangirira aho ngaho. Urumva rero abantu
bahangara MONUSCO bagatera amabuye kandi bitwaje imbunda, uriya umusivili ndibaza ko hari igihe nawe batazamutinya kumuhangara, nabyo byashoboka. reka tubitege amaso. Yego. Uyu mudepite w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru nawe ati umutekano i Goma tubona nk'ibidashoboka. Uyu yahoze ari umudepite, ubu ntabwo ari we, yari umudepite w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru, ariko ni umudepite wacyuye igihe, ko abangaba batowe ntabwo yarimo, ntabwo yongeye gutorwa. Yitwa Prince Kihangi Cyamwami. Uyu rero yahoze ari umudepite ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, we yagize ati umutekano mu mujyi wa Goma wabaye agatereranzamba. Ati umutekano waboneka ute mu gihe ubuyobozi bw'intara bwicara mu nama yiga ku buryo bwo kugarura umutekano mu mujyi, ugasanga na ba bandi bateza umutekano muke bicaye muri ya nama. Yego. Ni icyo yibazaga rero ubwo, kandi aba yabibonye, arabizi, ni inararibonye, amenyereye iby'iriya ntara cyane. Umuntu wabaye umudepite igihe kingana kuriya manda yose akayirangiza, kandi ari n'ahantu yavukiye ayiziho byinshi. Ntashobora kubizira ko hari benshi bagiye bazira kugaragaza ibitekerezo byabo. N'uwabimuziza ariko yaba ari muri aba ngaba b'inkozi z'ibibi, kuko ikintu yavuze ugihuje birimo biba ubu ngubu, ukuvuga iyo bagiye gufata abagizi ba nabi, mu bagizi ba nabi nk'ijana ushobora gusangamo 60% ari ba bandi bagacunze umutekano. Usangamo abari abapolisi, usangamo abapolisi ba Kongo, abasirikare ba Kongo, yenda umubare mutoya nka 40% ukaza gusanga ni ba bandi bahaye intwaro ejo bundi bitwa Bazalendo, kandi nabo hari itegeko ryashyizweho ko baba bamwe mu ngabo z'igihugu. Umva rero bamwe basigaye bitwa bafona bavure. Abo ngabo nibo bagacunze umutekano, none nibo bawuzambya, kandi noneho ni nabo batumirwa muri ya nama yo gufata ingamba zo kwimakaza umutekano. Ugasanga rero uyu mudepite icyo yavuze rwose ni ukuri. Tubivuze n'igitekerezo cy'umuturage wo mu mujyi wa Goma. Umuturage wo mu mujyi wa Goma nawe utashatse ko amazina yatangazwa yagize ati Etat de siège yaratsinzwe. Etat de siège ni buriya buyobozi bwa gisirikare bashyizeho bagira ngo hagarurwe umutekano. Ati yaratsinzwe. Ati guverineri wa gisirikare General Peter Chirumwami muha amanota namuha 0/10. Ati kuva Etat de siège igiyeho ubwicanyi n'ibindi byaha byikubye inshuro 3. Urumva rero ko uyu muturage koko ibyo avuga ni ukuri. Ngira ngo mu makuru dutangaza nta munsi utambuka hatarimo abapfuye bazize umutekano muke. Ngira ngo no mu ijoro ryakeye abantu bo muri Buhene bahoze batakamba barira batabaza bati turapfuye, hano harimo haravugira amasasu menshi. Kandi Buhene twibutsa abantu ni hahandi hamwe abaturage bari mu kiriyo, abantu bitwaje intwaro babasanga mu kiriyo, kandi bambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo babasanga mu kiriyo, babarasiramo, hapfamo abagera muri 7. Abaturage bongeye kwigaragambya, hapfa abandi 5. Abaturage baza kurakara bica komanda uzwi ku izina rya Magufuri, ryo bamuhembaga. Nahoze nkurikirana, nabonye bamushyinguye uyu munsi kuri 10, bamushyinguye ejo kuri 14 z'ukwa munani 2024. Uwo komanda abaturage bishe bihimura ku gisirikare kuko cyari kimaze kubarasamo bamwe muri bo. Nanjye mu makuru nabuze mbona ava muri Goma nuko hari umwana w'umukobwa nabonye banambitse ubusa wapfiriye hafi y'ikigo cya gisirikare mu Keshero, hafi y'ikigo cya gisirikare rwose cyaba ari niba ba Egro.
wowe bamusanze rero basanze ngo umurambo we. abasirikare bagize ishyari ngo yakundanaga n'abasirikare benshi, yakundanaga n'abasirikare benshi, baranamuvuze avuka no mu mujyi wa Goma, bamuvuze amazina, bavuze n'aho avuka mu mujyi wa Goma. Rero ngo yari yagiyeyo kubareba kuko akundana n'abasirikare batandukanye. Hari umwe muri bo wagize ishyari aramurasa, amwambura n'imyenda amusiga aho ngaho ku gasozi. Ni agahinda, ni agahinda cyane. reka turebe noneho musenyeri, uyu musenyeri wavuze kuri jenoside yakorewe abanyekongo by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge mu Burundi. Uyu musenyeri Gapangwa, yitwa Gapangwa, reka tumuvuge izina kuko nawe yabivuze ku manywa y'ihangu kandi nta kibazo, ngira ngo ntacyo yenda kuba, ntacyo no muri Kongo ashobora kuba yaravuye ari mu mahanga. Ni musenyeri Gapangwa, ni wo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko abanyamurenge si ubwoko ahubwo ni akarere batuyemo kitwa Murenge. Ni wo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyekongo ariko bo muri Murenge. Gapangwa rero we mu muhango wo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi bo muri Kongo, bariya bo mu Gatumba, hari haciye imyaka 20 kuko bishwe kuri 13 z'ukwa munane, bishwe muri 2024 kugeza uyu munsi. Rero urumva ko hari haciye imyaka 24 ubwo babibukaga rero ku nshuro ya 20. Akaba rero babibutse ejo bundi ahangaha musibe ejo kuri 13 z'ukwa munane 2024. Aravuga ati, ngize amahirwe yo guhura na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namubwira ko atakiri umubyeyi w'abakongomani. Ngo kuko yavuze, ariko ngira ngo icyo yabivugiye yenda wabihuza n'uyu muhango barimo. Kuva abantu bishwe ni kenshi bataka, ndetse hari n'abantu b'abanyamategeko bishyize hamwe bazamura amajwi, ariko nta na rimwe bigeze bakurikiranwa abangaba babishe. Ngira ngo habayeho, haciye igihe kinini, muri za 2010 habaye delegasiyo. Ibi ndabikura mu ijambo Maître Azarias Ruberwa yavuze nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abari muri Amerika bakorewe umuhango wo kwibuka kuri 13 z'ukwa munane. Avuga ko bigeze bagira delegasiyo yo kujya kureba perezida w'u Burundi kugira ngo bamusabe aba bantu bazakurikiranwe. Icyo gihe ari perezida Domitien Ndayizeye, ngo abizeza ko bazakurikiranwa, ariko kugeza n'ubu ntabwo byigeze bikurikiranwa. Yemwe haba na Tshisekedi birimo biba ubu ngubu, ndetse ahubwo ni birenze ibyo mu Gatumba, nawe hari abandi benshi bishwe, n'abakicwa ubu ngubu, noneho we byaranarenze baranabarya. Urumva rero ko uyu musenyeri nyiricyubahiro musenyeri Gapangwa afite ukuri ko kuba yavuga ijambo nk'iri ngiri. Birumvikana, kandi ngira ngo nubwo tuvugana n'uruhande rwa Kongo, buriya n'uruhande rwo muri rw'u Burundi agakwiye kubaho ubutabera, kuko n'imyaka 20 ishize nta butabera buragaragara cyangwa buratangazwa. Igihugu cy'u Burundi cyaraciye kikarumira, nuko nacyo twavuga ko ari nko kugaragaza urwango n'ubundi kuko gatutse. Nibyo, ni ukuri ubutabera bumara imyaka 20 butegerejwe. Ngira ngo no mu Cyongereza barabivuga ngo justice delayed is justice denied. Ukuvuga ngo ubutabera bwasubitswe bukomeza busubikwa bwigizayo. Burya dushobora kuvuga yenda
ntibibe, bikaba n'impitagihe ariko n'iyo mpitagihe ntibibeho, ubwo butabera ntibube, ngo burya buba ari ubutabera bwahakanywe, buba bumeze nk'ubutabayeho. birumvikana. Ngira ngo amakuru yacu ni aha ngaha tugiye kuyasoreza. Yego. Gusa ntitwareka kwibutsa abakunzi bacu ko bagomba gukora subscribe, share ndetse na like kuri YouTube channel Nuru ya Mashariki, ndetse kandi usibye n'ibyo bagomba gukora, turabibutsa n'ingenzi twagarutseho muri aya makuru yacu. Urakoze umushakamba. Ingingo z'ingenzi twaganiriyeho, twaganiriye ku mirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari iyabereye Rusayo. Uyu munsi Rusayo ni hariya hafi ya Goma, hagati ya Goma na Sake, ariko ahegera ibirunga. Tuganira ku mirwano yabereye muri Warikare, ahegera urubibi rwa Warikare na Rucuru, ahitwa Ihura. Tuganira kandi ku mirwano, ni igisa n'imirwano ariko ntabwo habaye kurwana. Ngira ngo twaganiriye ku gikorwa cy'abanyadushoka. Abanyadushoka bateze ambushi bahitana abasirikare ba FARDC benshi hariya muri Nyiragongo, usohotse ishyamba ry'ibirunga. Ngira ngo ni nako barwana, buri gihe barwana kuri operasiyo kuko bari aba special force. Bo niko barwana. Twarebye rero andi makuru kuri Kongo, tureba ibyatangajwe na ambasaderi w'Ubusuwisi muri Kongo ku kibazo cya Kongo. Tuganira ku byavuzwe n'uwahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turongera kandi tuganira ku by'umuturage wo mu mujyi wa Goma yavuze ku bijyanye n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko abivuga ashingiye kuri etat de siège bw'ubuyobozi bwa gisirikare bw'intara. Turongera tureba nanone ijambo ryavuzwe na Musenyeri Gapangwa mu muhango wo kwibuka abatutsi b'abakongomani bazize jenoside, cyane cyane bariya bo mu Gatumba i Burundi bari barahungiye. Ni ijambo ryavuzwe kuri 13/8/2024. kugira ngo ibyo twaganiriyeho ni ibyo ngibyo. Inaha kandi dusoreje amakuru yacu ya radio televiziyo Nuru ya Mashariki yo ku itariki ya 15/8/2024. Nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ndetse no mu Gifaransa. Aya yari amakuru y'Ikinyarwanda bagezwagaho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Imana ibarinde kandi bamugisha.